Na indaba enjalo fica badala ngiyafica lapha kusemhlabeni wakhetha ukhethayo mangamkhethi uyakubhakela wakhotha ikhothayo mayingayikhothi yayikhahlela wathemba lami likubo wathemba labo likuye isiphithiphithi kushayisela imbono namaqiniso maqeda amaqiniso aphenduka imbono aphenduka amaqiniso emehlweni ezibuko nami ngizwe ngamahemhemu bethi inhloko ubaba wekhaya uselingana nomama umama wekhaya njengoba sebewagibela amadoda sebewagibela amakhanda amadoda esimanje yebo mama ngizolwasha idilozi besiqhatha namadlozi lapha kusemhlabeni bantwana bami impilo kayikhulelwa konje seniholela ukukhulela maqede kwathuleka lapha kuleli gugu lesono noma mina ngangibeka icala kodwa ngiyanehlulela lapha kusemhlabeni bantwana bami lapho abaphathiswa bomthetho befumbathiswa inkece ukuze loyo sogibeni kasigonyela aphunyuke ngibona ngifela lamathe phansi nje azanyamalale engabuyile uJesu Kristu lokhu koveza ngokusobala ukuthi silinde kuzo elahamba ijuba likaNoah ngikhuluma lezi indaba nje ngoba nabafundisi beni iBhayibheli sebalifunda belibhekise phansi ngenhloso yokuzuza umcebe ethempelini kaJehova laba inkalvasi bafanele la kuningi konakele izifundisa sezafunda kulabo abangafundile ogombela kwesabo ingcanga yangasekhaya uma siyofuna imisebenzi bathi imkhumiso ilingene izintondolo kodwa uma sebefuna ivoti bakhipha esinedolo nodondolo yes lapha kusemhlabeni bantwana bami wakhotha ikhothayo mayingayikhothi yayikhahlela wathemba lami likubo kwathemba labo likuye lapha kusemhlabeni bantwana bami lapho abangani behlangana khona ngezindaba zokujaha amantombazane notshwala befuza ingonyama igijimisa inyamazane amantombazane benqakisana ngesithelo esiphakathi nendawo nabanikazi baso sebasidayisa ngesavana lapha endaweni ukuphuma kwenombolo kamakhala ekhukhwini sekuphendleka wendlela ebheke kwamelweni sebeyolalana balali laba endleleni lapha kusemhlabeni bantwana bami wakhothe ikhothayo mayingayikhothi yayikhahlela kwathemba lami likubo kwathemba labo likuye okubuhlungu ke ukuthi ngikhuluma lezi indaba nje ukuthi laba isimilo sabasiphatha ngezandla kwamnikeza inkece uyasidedela uyosikhumbula mhla esehluphekile seshayekile uma ka enze okuhle kuyilapho ka sayofuna khona ukwenza okuhle okubuhlungu kakhulu ke akayibonanga ivelu iphuma ngomnyango ningalinge nimkhalele lona lapha emhlabeni uzenzile